Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ibyo Iran isaba kugira ngo intambara irangire ngo ari ibintu by'umwanda. Ni ubutumwa yatangaje n'umujinya w'umuranduranzuzi, abandi bakabyita n'agasuzuguro, ndetse ahubwo anavuga yuko ibiganiro biri ahantu habi cyane, aho yise ku murongo wo gupfa. Ni ubutumwa bwahuriranye n'ubwaturutse i Tel Aviv bw'uko Isirayeli yohereje intwaro nshya mu gihugu gisangiye umupaka na Isirayeli. Ni ubwa mbere igikorwa nk'iki kibayeho ku mugaragaro, kandi birashimangira umuriro waba ugiye kongera kwaka hagati y'impande zombi. Hakurya muri Irani bo bararirimba indirimbo zo ku rugamba, ndetse igice cy'ingabo z'impinduramatwara gikorera Tehran cyasoje imyiteguro ya gisirikare ya nyuma, aho umuyobozi wacyo yatangaje ko batayo zose n'amatsinda yihariye y'ibikorwa bya gisirikare biteguye intambara ku rwego rwo hejuru. Iyo myitozo yiswe Metrade Commander mu rwego rwo guha icyubahiro uwahoze ari umuyobozi w'ikirenga w'impinduramatwara cy'Islam Ayatollah Sayyed Khamenei, ngo imyiteguro amaze iminsi 5 n'amajoro 5 iyobowe na Brigadier General Hassan Hassanzadeh. Mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri, Irani yohereje ubutumwa bwinshi ku baturage ba Isirayeli hakoreshejwe telefoni ngendanwa. Yasabaga gufatanya nayo mu bikorwa by'ubutasi. Ikigo cya Israel gishinzwe umutekano kuri internet cyavuze ko ubwo ari uburyo bwa Irani bwo guteza ubwoba n'impagararo mu bantu. Mu butumwa bwanditswe mu Giheburayi harimo amabwiriza asaba abanya-Isirayeli ko bashobora kuvugana na za ambasade za Irani cyangwa gutanga amakuru ku bantu b'ingenzi, bakashyira ibimenyetso ku ikarita yo kuri internet. Bumwe mu butumwa buragira buti: twabasezeranije yuko vuba ahangaha muzabona inyenyeri mu kirere cy'ijoro, ariko si inyenyeri, vuba ahangaha muzabona izuba mu kirere cy'ijoro. Ni amagambo ashobora kuba yerekezaga ku bitero bya Misiri kuri Isirayeli. Mu by'ukuri impande zombi zirimo ziraca amarenga mu magambo n'ibikorwa k'umuriro ugiye kongera kwaka. Ni ibiki bigezweho muri aka karere mu by'ukuri? Ikaze kuri Gentil Gedeon Official. Mu ntangiriro z'ukwezi, abapilote 6 b'indege za F-16 Fighting Falcon b'umutwe wa 55 Fighter Squadron bahawe umudari wa Distinguished Flying Cross kubera uruhare rwabo muri Operation Midnight Hammer, ibitero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ku bikorwa bya nucleaire bya Iran mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Uyu muhango wabereye mu kigo cya gisirikare cya Shaw Air Force Base muri South Carolina, nk'uko UK Defense Journal yabivuze. Iyo midari yatanzwe na General Adrian Spain uyobora Air Combat Command, ni nawe wayoboye uwo muhango mu by'ukuri. Abayihawe ni Lieutenant Colonel Christopher M. Bucket, umuyobozi wa 55th Fighters Squadron, Major Alexander J. Trimble, ndetse na Matthew Krogan, hamwe na Captain Abigail Milo na Megan Kilongas, hamwe n'undi mupilote wa gatandatu. Ibyo bahembewe byari birimo kuguruka mu kirere kirinzwe cyane. Distinguished Flying Cross ni umwe mu midari ya gisirikare y'icyubahiro ikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, utangwa ku muntu wakoze ibikorwa by'ubutwari bidasanzwe mu gihe ari mu ndege. Watangiye gutangwa kuva mu ntambara ya kabiri y'isi. Wahawe abapilote benshi b'ibyamamare barimo nka Charles Lindbergh n'abapilote bagiye barwana mu ntambara zitandukanye zakurikiyeho. Mu ijambo rye, Spain yagarutse ku buryo uwo mudari udakunze gutangwa, anavuga uburemere bwawo ndetse n'uburyo abapilote bakora akazi kabo neza bagomba gushimirwa. Ati Operation Midnight Hammer, igitero cyafashije kurangiza intambara yamaze iminsi 12, ntabwo cyashobokaga iyo hataba abasirikare 6 mu kirere b'intwari cyane. Ati icyo gikorwa kibukije buri mwanzi wese wabirebaga yuko imbaraga z'igisirikare cyo mu kirere cy'Abanyamerika zishobora kugera ahantu aho ariho hose igihe icyo ari cyo cyose, kandi bigasa naho byoroshye mu gihe ahandi bigaragara nk'ibidashoboka. Yanavuze ku cyo mudari usobanuye n'uburyo abawuhawe bawubonye. Ati ibi ntabwo bibaho kubw'impanuka, ni umusaruro w'imyaka myinshi y'imyitozo, imyitwarire myiza no kutemera ikintu cyose kiri munsi y'ubunyamwuga buhebuje, haba kuri bo no hagati yabo. Mu gihe muri Amerika bari muri ibyo birori, umwambi wayo utumwa kure, Isirayeli yoherezaga uburyo bwo kwirinda ibitero bya Misiri buzwi nka Iron Dome muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE. Ubwo bwirinzi bwajyanwe n'abasirikare babukoresha kugira ngo Israel ifashe icyo gihugu kwirinda ibitero bya Misiri na drone bya Irani, nk'uko ambasaderi wa Amerika muri Israel Mike Huckabee yabitangaje kuri wa kabiri. Ni inshuro ya mbere byemejwe ku mugaragaro ku Isirayeli yohereje abasirikare n'ibikoresho bya gisirikare mu gihugu cy'abandi
gihana imipaka na Iran. Emirati zunze ubumwe z'Abarabu ni ihuriro ry'ubwami burindwi bwo ku kirwa cya Arabia burimo Abu Dhabi na Dubai. Mu nama ya Tel Aviv Conference, Ambasaderi Hakibi ati ndashaka gushimira Emirati zunze ubumwe z'Abarabu, igihugu cya mbere kinjiye mu masezerano ya Abraham, nimurebe inyungu kibikuyemo. Israel yabohereje ubwirinzi bwa Iron Dome hamwe n'abakozi babukoresha kugira ngo babafashe. Emirati zemeye kugirana umubano na Israel ku mugaragaro mu bihumbi 2020, byateje kunengwa na Iran cyane, igihugu kimaze igihe ari umwanzi mukuru wa Israel muri ako karere. Kuva ubwo Emirati na Israel ntibahise bagira ikintu batangaza ku magambo ya Bwana Hakibi. Icyakora ayo magambo asohotse nyuma y'uko ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye Bwana Mike Waltz nawe yavuze ibintu nk'ibyo ngibyo mu birori byabereye mu butumwa bwa Israel New York ku wa mbere nijoro. Byerekana nabyo ko ayo makuru ashobora kuba yashyizwe hanze ku bushake kandi ko Emirati na Israel byabyemeye. Bibaye kandi mu gihe Emirati zakomeje guterwa na misile ndetse na drone bya Iran, bikaba kandi na nyuma y'agahenge Emirati irimo iragerageza kwizeza abashoramari n'abaturage ko igihugu gifunguye ku bucuruzi kandi ko bafite umutekano. Emirati kandi yafunze ibikorwa byinshi bifitanye isano na leta ya Iran kuva intambara yatangira. Mu gihe kirekire iki gihugu cyari cyarabaye ahantu Iran n'abaturage bayo bakoreraga ibikorwa by'ubucuruzi cyane cyane ubwo hanze y'igihugu. Ambasaderi Hakibi yongeraho yuko bafite icyizere gikomeye nawe ubwe yuko ibindi bihugu byo mu karere bizinjira vuba mu masezerano ya Abraham. Atunga agatoki igihugu cya Bahrain. Ibihugu byinshi by'Abarabu biracyafite umujinya mwinshi cyane kubera ibikorwa bya gisirikare bya Israel nyuma y'ibitero bya Hamas yagabye kuri Israel mu bihumbi 2023, cyakurikiwe n'isenywa rikomeye cyane rya Gaza no kugaba ibitero ku bafatanyabikorwa ba Iran mu burasirazuba bwo hagati. Ubu rero Israel igenzura ibice bimwe byo muri Liban na Syria. Mu ijambo rye Hakibi yanashatse gushimangira ko Amerika yashyigikiye intambara iheruka, avuga yuko Israel ari nk'umwana w'imfura, Amerika ikaba umubyeyi. Mu gihe cyose ngo hari uguhangana k'ubutegetsi bwa Iran, abo bombi bagomba gukorana. Ati ubu ngubu ibihugu byo mu kigobe byasobanukiwe ko bigomba guhitamo ninde ushobora kubitera hagati ya Iran na Israel. Babonye ko Israel yadufashije naho Iran ikadutera. Israel ntabwo igerageza kwigarurira ubutaka bwanyu cyangwa se kuboherereza za misile. Ni amagambo atarimo koroherana na guto, mu gihe Perezida wa Amerika Trump yavuze ko atarasoza gusoma inyandiko irimo ibyifuzo by'umushinga wa Iran, ariko avuga yuko izo nyandiko ari imyanda. Uyu muyobozi wa Amerika yavuze ko agahenge kari hagati y'igihugu cye na Iran kari mu murongo w'urupfu nyuma yo kwanga icyifuzo gishya Iran yari yatanze kigamije guhagarika intambara. Abandi bayobozi ba Amerika batangaje ko icyo cyifuzo cyari kirimo ibyifuzo byo kugabanya ibikorwa bya nucleaire bya Iran bimaze igihe biteza impaka. Ibiganiro byarahagaze, ariko kandi kurasana hagati y'impande zombi bishobora kongera gusubukurwa mu burasirazuba bwo hagati mu ntambara yeruye no gukomeza ikibazo kizamuka ry'ibiciro by'ingufu ku isi. Iran iracyafite ububasha bukomeye kuri Hormuz, naho Amerika iracyakomeje gufunga ibyambu bya Iran. Ubwo yabazwaga mu birori bidafitanye isano n'intambara niba agahenge kagihari, Trump yaragize ati kameze nabi hafi yo gupfa. Arakomeza mu magambo ye ati natekerezaga ko hari ikintu kimeze nabi cyane nyuma yo gusoma iriya myanda batwoherereje, sinigeze ndangiza no kubisoma n'ibintu biraho. Ibyo Trump yita umwanda muri Iran babikomeyeho cyane kandi babyizeyemo insinzi. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, umuyobozi umwe mu bakomeye muri Iran ni Ali Akbar Velayati yavuze ko Perezida wa Amerika Trump ngo yibeshye cyane niba atekereza ko ashobora guhatira Iran kwemera amasezerano yo kurangiza intambara. Hari aho yagize ati twabatsinze ku rugamba, ntimuzigere na gato mutekereza ko muzatsinda muri diplomasi. Yagarutse ku butumwa Trump aherutse gushyira ku mbuga nkoranyambaga, aho uwo Perezida wa Amerika yavuze ko Iran yamaze imyaka myinshi yarasuzuguye kandi igaseka Amerika. Anasubiramo iterabwoba rya Trump wavuze ko Iran itazongera guseka Amerika n'umunsi wa rimwe. Agendeye kuri ubwo butumwa, Velayati ati Trump aravuga ko Iran itazongera guseka mu gihe ari kwirata agahenge k'icyubahiro. Ni mu mureka akomeza atere Iran ubwoba akoresheje amagambo yerekeye intwaro za nucleaire nkaho agikomeje kwemera ibinyoma bya Pentagon byo guhisha umubare munini cyane w'abasirikare ba Amerika bapfuye. Uyu mugabo uhoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yanavuze ku rugendo Trump ateganya kugirira mu Bushinwa, aho biteganijwe yuko azongera kuvuga ko yatsinze Iran.
yashimangiye ko perezida wa Amerika adakwiriye gukoresha nabi ituze n'ubwitonzi Iran iri kugaragaza. Avuga yuko uburyo Iran yasubije ku ntambara Amerika na Israel byahinduye imiterere ya politiki n'imbaraga mu karere, ngo ni intambara yari irimo ibitero ku hantu hatandukanye ndetse no gushyiraho amategeko mashya y'ubwikorezi bwo mu mazi. Bwana Velayati yasoje agira ati, Bwana Trump, rwose ndakuzi, ntuzigere wibwira yuko ushobora gukoresha ituze riri muri Iran uyu munsi maze ukajya Beijing wishimira intsinzi gutyo gusa. Mbere na mbere banza wige inyuguti z'ibanze z'imiterere mishya ya geopolitike muri Aziya y'Uburengerazuba. Nyuma ya Velayati, umuvugizi wa komisiyo y'umutekano n'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Iran, Ebrahim Rezaie, nawe yatangaje ibyavuye mu nama y'abadepite bagiranye n'umuyobozi Mohamed Eslami kuwa mbere. Muri iyo nama umuyobozi yavuze yuko umwanzi ashaka gusenya imbaraga za Repubulika ya Kisilamu ya Iran harimo n'inganda za nucleaire ziri mu bituma igihugu gikomera. Umuyobozi w'inganda za nucleaire yavuze yuko ibikorwa bya nucleaire bya Iran bifite intego z'amahoro kandi ko bizakomeza kuba iby'amahoro. Ikibazo cy'ikoranabuhanga rya nucleaire ati ntikiri ku murongo w'ibiganiro tuzaganira na Amerika kandi uranium yamaze gutunganywa ntabwo ishobora kuganirwaho. Muri iyo nama hafashwe ingamba zikenewe mu kurinda ibigo n'ibikoresho bya nucleaire. Ati kandi inganda zacu za nucleaire zizakomeza gukora neza, by'umwihariko ibyo Iran yagezeho muri nucleaire bizakomeza kurindwa. Mu bikubiye muri cya cyifuzo cya Iran Trump yise umwanda harimo ko Tehran yasabye ko hafungurwa inzira z'ubucuruzi bwo mu nyanja, hagakurwaho ibihano byo kohereza peteroli hanze ndetse intambara yo muri Liban ikarangira. Uwatanze ayo makuru yabwiye televiziyo ya Liban yitwa Al Mayadin ati igisubizo cya Iran cyanyujijwe ku muhuza wo muri Pakistan kirimo ingingo enye n'agahenge ko muri Liban. Uwo muntu yavuze ko guhagarika intambara ya Israel muri Iran ari umurongo utukura Iran idashobora kurenga ku buryo budahinduka. Amasezerano ariyo yose hagati ya Washington na Tehran agomba guhita kurikirwa no guhagarika intambara ako kanya nyuma yo gutangazwa kwayo. Iran kandi gushimangira ko ishaka gukurirwaho ibihano byafashwe na Amerika ndetse no kurekurirwa imitungo yayo yafatiriwe hanze y'igihugu. Icyo cyifuzo kinarimo iminsi 30 y'iswi y'ibiganiro bigomba guhita bitangira nyuma y'agahenge kugira ngo haganirwe ku bisobanuro birambuye by'amasezerano. Iran yanatanze igitekerezo cy'intambwe zinyuranye hagati y'impande zombi kugira ngo harebwe niba Washington ifite ubushake bwo kubahiriza ibyo yemeye. Uwo muntu yavuze ko ibiganiro hagati ya Tehran na Washington bizakomeza mu nyandiko binyuze muri Pakistan. Ambasaderi wa Iran mu muryango w'abibumbye Rahman Fazil nawe yanditse ku rubuga nkoranyambaga ati amasezerano ariyo yose ashobora kuzabaho agomba kujyana n'ingwate zitangwa n'ibihugu bikomeye kandi akaganirwaho no mu nama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye. Yavuze yuko Ubushinwa ndetse n'Uburusiya ari ibihugu bibiri bikomeye kandi bifite ijambo rikomeye mu isi. Abona yuko kubera umwanya Ubushinwa bufite mu mubano wabwo na Iran ndetse n'ibindi bihugu byo mu kigobe bushobora gufatwa nk'umwishingizi w'amasezerano ariyo yose. Muri Iran babona yuko Amerika irimo ikoresha uburyo bushobora gusobanurwa nk'uburyarya n'imyitwarire ivuguruzanya haba muri diplomasi no mu gisirikare. Bakavuga yuko ari ibintu byakomeje gusenya icyizere cyari gisigaye ku myitwarire ya Washington. Ikinyamakuru cya leta Mehri News cyashyize hanze inyandiko nyobozi igira iti ku ruhande rwa diplomasi nta mpinduka zifatika ziri mu buryo Amerika iri kwitwara mu kibazo. Mu bya gisirikare Repubulika ya Kisilamu iri mu mwanya ukomeye kurushaho. Ni ibintu byatumye Washington ikomeza gushaka ibiganiro binyuze mu nzira zitandukanye kandi zibanga. Iran ngo yatekereje neza kuri ibyo byifuzo ariko yanga byinshi muri ibyo kubera ibyo Amerika yise ibisabwa bidafite ishingiro kandi bibogamye. Impamvu rero ngiroroshye kuyumva. Amerika ntabwo ishaka kwemera uburenganzira bw'abaturage ba Iran, ahubwo irimo irakoresha neza ibiganiro nk'igikoresho cyo gushyiraho igitutu, uburyo bwo gushyiraho ibyo ishaka yitwikiriye diplomasi. No mu butumwa impande zombi zanyujije ku muhuza ari we Pakistani ngo bwerekana ko Washington ikomeza kwinjira mu biganiro ifite imyitwarire y'ubwibone no kwishyira hejuru ishaka inyungu gusa aho gushaka igisubizo cya nyacyo. Perezida wa Amerika Trump by'umwihariko ngo ntabwo asa n'ufite ukwizera nyakuri muri diplomasi. Kuri we ibiganiro bisa n'igikoresho cyo guteza imbere inyungu n'iz'amayeri ndetse ngo kugerwa amaherezo azagera ku ntego za gisirikare. Muri iki gihe rero
ngo gusuzuma ubunyangamugayo n'ukuntu Amerika yitwara muri diplomasi ni ibintu bisa naho bigaragarira buri wese uwo ari wese yabisuzuma. Uku kwivuguruza kugaragara cyane no ku ruhande rwa gisirikare. Nyuma y'iminsi hafi 40 y'intambara, Trump yasabye guhagarika imirwano, anatangaza agahenge k'iminsi 12. Nyuma yaho gatoya yaje kongera igihe cy'agahenge mu gihe kitazwi. Nyamara mu bikorwa nyabyo Israel ntiyubahirije ako gahenge, kandi igitutu kuri Iran cyarakomeje mu buryo budahagarara rwose. Ati kongera ubukana bwo gufunga ibyambu byacu ndetse n'ibitero bigikomeje kugabwa ku mato ya Iran n'ingero zigaragaza ubwazo. Ati byose ni ibikorwa bishobora gufatwa nko kurenga ku masezerano y'agahenge. Iyo myitwarire yose hamwe ngo yerekana ko Amerika itemera diplomasi kandi tubahiriza ibintu yemeye. Ni nayo mpamvu ngo ari bisanzwe ko Repubulika ya Kisilamu ya Iran ikorana ubushishozi bwinshi n'amakenga, igasesengura ubutumwa bwose bw'abanyamerika bujyanye n'ibiganiro no gukemura amakimbirane. Muri iri sesengura rero, inzitizi nyamukuru ibuza iterambere rya diplomasi ngo na Amerika ubwayo, cyane cyane Trump, kubera gukomeza gukoresha imyitwarire y'ubushotoranyi mu gihe avuga yuko ashaka ibiganiro ngo biravuguruzanya. Uyu muyobozi wa Iran hati mu gusubiza kuri ibyo ngibyo, ingabo zacu z'impinduramatwara n'ingabo zisanzwe zakomeje kuba maso kandi ziteguye ibikorwa byose bya gisirikare, ndetse zagaragaje ubushobozi n'ubushake bwo gusubiza mu buryo bukomeye umwanzi ku bikorwa ibyo ari byo byose by'ubushotoranyi. Ku ruhande rwa Iran, agahenge k'igice cyangwa k'igihe gitoya cyane ko katanubahirizwa neza ngo ntabwo gashobora gufatwa nk'inzira nyakuri yo kurangiza ikibazo. Iran isaba ihagarikwa ry'imirwano mu buryo bwa burundu, noneho rigashyigikirwa n'ingwate zifatika kandi zemewe mu rwego mpuzamahanga kugira ngo hatagira intambara yongera kubaho. Iran kandi isaba yuko Amerika igomba kwemera no kwirengera amakosa yayo ndetse no kwirengera ibyangiritse ku baturage ba Iran no gutanga indishyi zikwiye nk'igihugu cyagize uruhare rutaziguye mu kongera umwuka mubi no mu bikorwa by'ubushotoranyi, ibintu byateye umujinya Amerika. Uyu muyobozi wanabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga ati bityo rero iherezo ry'intambara ntabwo rizaturuka ku itangazo ry'uruhande rumwe rwa Amerika. Igitekerezo cyo ko Washington ishobora kwiyemeza ibintu yonyine ikemeza igihe ikibazo kizarangirira ni ikintu Iran yamagana burundu. Ati ku kibazo cyo gufunga ibyambu byacu, Iran ifite urujijo. Kiriya ubwacyo ni igikorwa cy'intambara. Niba ari uko bimeze, ntabwo bishobora kwitwa gahenge mu buryo bwa nyabwo. Imiterere y'intambara ishobora kuba yarahindutse cyane, ahubwo ikava ku kurasana za misile na drone ikajya ku makimbirane yo mu nyanja, ariko ishingiro ryayo ntabwo ryahindutse. Intambara iracyakomeje mu bundi buryo, bityo natwe abantu bacu bariteguye cyane. Imboni TV, imboni ya rubanda.